Yes, ibihe byiza nanone aho muherereye hose, turi mu kagari ka Byahi ku mudugudu wa Rurembo. Ni hafi neza n'abadive, ni hafi neza na La Promise School, ni ahantu heza hafi n'umupaka ugabanya u Rwanda ndetse na Congo. Dore uyu muhanda urakomeza ukagera ku badive nko muri metero 30 uhita ugera ku rusengero rw'abadive rwa Rurembo. Iyi nzu tuje kubereka ni inzu iri mu kibanza gifite ubuso 250, ifite uburyo bwiza bw'imyubakiro ku buryo ushobora kuvugururaho akantu gatoya cyane maze ibintu bikagenda neza cyane. Iyi nzu turaza kubabwira amafaranga turi kuyigurishaho, n'amafaranga make cyane ukurikije naho ibintu bigeze muri iyi minsi. Iyi nzu iri mu kibanza cyiza kuko hose harubatswe, harimo amazu abiri, hari inzu ya iyi mubona y'amabati y'umutuku ndetse n'indi nzu iri mu buryo bwayo ifite ibyumba bibiri na salo itarakorerwa finisage itaranakingwa. Karibu tubereke mu gipangu dukomeza tubabwira n'ibiciro. Yes, iyo nzu ni tuje kubereka ndetse n'iyi iri mu kuboko k'ukuryo kwacu. Iyi nzu ifite ibyumba bibiri, dushe na toilette mu nzu, kandi irabura amasuku ndetse no kuyikinga ugatangira ukayibamo. Hano iyi ni toilette zo hanze, aho cameraman ahagaze hari igikoni cyo hanze. Hano kuri iyi nzu dukurikije aho twanyuze ushobora kuhashyira portail maze ukajya uparikamo imodoka, ariko nyirayo siko yabyubatse. Niba atarateganyaga kugura imodoka ntabyo nzi, ariko hari uburyo bwo kuhashyira portail imodoka ikabonekamo. Muduhamagare kuri 078 300 8755. Turaza kubereka inzira iva ku rusengero rw'abadive kugera aha hantu ukuntu imeze, kandi n'ahantu hafi cyane ukurikije n'uburyo hateye. Bababwiye nimero, ibiciro sasa. Ibiciro by'iyi nzu ni miliyoni 30 z'amanyarwanda, kandi hashobora kugaragaramo ibiganiro. Gisenyi Commissionaire turahari ku bwanyu, kandi ubutsinzi bwanyu n'ubutsinzi bwacu. Ibihe byiza, banza urebe video yose yindi umuzenguruko w'aha hantu ndetse naho twaturutse. Turabakunda cyane. Turangwa urusengero rw'abadive, aho tugiye ni mwiyovene. Dore ngiyo La Promise iri hamwe n'urusengero rw'abadive.